Ai kuplay ya pibaro tinong sungsong kibala ya platform banyawan bansngap ya cipet siya dak dari cing snong sir snong tien ya kan ya jelai zongi abang ini menta nyarap banten kerpan red hapdeng jom pisi abang pin ai ketiga deng ban kersyanan yang kertong jongi basketball scheme banom nom ikman naga ni ka non krem controversy mapek ngada issue ke bangagan mangkom yaki kon ki tei jonga yaki siu jonga ke engka banca wat tang menta haka pol jong ye ka lalong punya haka pateng jong ki kon jong ye ke engka banca de na kata kada ngada snowo yo ble bak babon ke chingwai ka bangi kwa yaki non jalan ki batep bang siap tiang uble, lada ki tip tangi uble, lada lem siap tiang kamdandor ini baru kita tip uble, ngangon kini nomi kemat, kita sensial menda, kita syukur ada kamdan ke siap tiang, lada ki dan ke siap tiang uble, kintre hok, ya kan di kebat ia kucing, henry kintre hok. Bat ima kad nama ka sensyar ka bangsa wat ban business yang musim beriau jom ka cai beriau jom tim saya kilong kong ko umiu bakhahi bahi menda kini kilong sensyar ki sensyar hi baki dihi ya kani ya ka bri jom henno prep NPC jom ye ulagar syan ya NPP ha KNP dia hawala kersyan ba dia KNPP kahap ban yarak ban kersyan ban aisyan yu bo unlo ya ke jinjong dia tang dia ulaton bendalan sya KNPP dia usai khol ba ondan ngamju hong banen hade ngong ka ren pila ban shin haji babun sai kirim hilakan pong dampong kepada dampong ke kuat hilakan pong ke jagat haji harukom hade ubriu deju ubriu onam la banten kala la bojrong la banungkat sa haji jinjrong jingokat la babhabre rasnio usa hanti omla banten kala udeng ujo hi ubriu Pia Water Council hai pinlang hai pinsyam badan ki parti bersama kalian persat pinlang ke UDP ke Thailand bagi NPP asalkan ke SSPDP ke Thailand asalkan Kongres ke Nayak dan Tabuslet angkat drama Hanashi benai suah berikut kimino nak kecing persat dengan NPP nama kilom bopat bak usah tomut banong bopat bak usah ni kau boleh terima ke NPP pada apa ye kaji pun kadai baik ke NPP kadai baik ke NPP bak ke VPP kalau syai kita mana mereka sama pipai bak ye banjir kaji pun yang ke election korong kumpa kiwa apa kitut sakawai ke duriau kiwa apa kitut sakawai ke duriau berkitut halakan lenti mereka kapapun barok kiwa berpengam jelok kami kawai kali pada kami nak naik kalau saya pi, kasong api mentah mana? Ngijukran nak kapor bagong, bagi kuai yang kita nayalam kipas kan kanoren, ngikuai yang kita nayalam kibayainya, hendak kawin kili, dan ngilong na kinong kursan kibayainya, bagi kinong kursan kipas kan kanoren. Kan mana mere pat ba? Pernum nayalam kipas kan kanoren, dan kinong kursan kipas kan kanoren. Ngajuang porko, ngan ompiang mentah sini. Kaparti VPP berkinau yang untuk kaparti kidai udin bilang boleh udin bilang uskam namar kidonnya kithiet kibaskam udin bilang uyen skam namar badonnya kithiet kibaskam hamne menta kinau yang untuk kaparti bak VPP kidai bilang kibaskam bak mana bak mapi ini banlong kithiet kibaskam kulai benar menta Haupla, Bapa ye, ayo ada parti kanjeng skam harikat kini kinawena. Yang ada parti langsung lasong laseng lalu kanongre. Habang maong kuntang mampun
ông và đây ta có party BBP là bola sen lo tolong lên anh lấy chuyện bên chuyện khó khăn để kalau dia rumah ya ka party BBP la sen lo tolong lên LPP Congress SSPDP UDP la sen lo tolong lên ya baru ke party la sen lo tolong lên hari tu jir kino ki bawas kan ya tolong lên Pilapan bisa Pilang ke UDP ke Congress dan long tempat haula orang dimaskan dia orang nanti sahabat boleh ngomong tentang mentang apa yang jauh dengan ke district council election dan ke KHTC election video semua bor ki priyo kinong maka schedule ke district council ke atiar jong tajang dan real tak banyar pension bagila perlu kamhok ke atiar jong tajang lalu jin bagila perlu kamhok ke atiar jong tajang real ngenong long ko mangilong ko nilmata kung walang mental smosi panong, small nanyaw panong, pag district council na nagasiksya din yung kalong pagkong kasyatri kabapay. Kapag na panyalaya ka rin pagkasat na uslap na upya. Kalong pagkong kasyatri kabapay, sa sisiyan nyo yung ukna balay na nusong na taulang mana. Nanay mo kusaya din. Lengga ka paragraph na sipong yung kasiksya nyo, laay bola ka district council, bang tao na ikan, banyana yang kakai kapateng ukon kabri ko ninyo trap. Kumbol email mo lekay mo pihayaw mo kapinsaki. Lekay mo pihayaw mo pinsaki kayaw kabagandang kayaw mo batya kariti kadusto. Kasek mahalang kahapan kanraya trading license. Handray ang nakapor, utang lang ba, ubaban yung lakam sensyara pwede ka trading license uwang. Pakisek mahalang kimdon bor kanraya trading license. Handray ang boy kakimhat nilai umno. Hapan kanraya trading license, banyada. Sa kaway pa ba kayo? Kung mag-video crime nakapor, siya kapor. Ngidam niya kami kahalayan transfer act. Kabanyana, yangi, umiulong, nakaling siya exploit na sa report. Kabamot, maununong priyo para sa mga kajalala ni maunday kasi onong nga pantiyat jaka kapor ni kanya. Lani, ununu tribal, onong nga pantiyat jaka o ununu bade unang tribal, onong nga pantiyat jaka kapor ni kanya. Mismo po siya yan. Hari kamu kuslai kalau kania kaan kasyada yang nakinan tribal, hari kamdon kaan bagyada yang nakajing siya exploitation to tribal, harm tribal. Kabalik ako punta. Mentado 95% kinongsong sinong ng kajalaking doon jaka. Kabamot ba? Tang 90% total population ng kami kalyaki mo doon jaka. Kabamot ba? Tang kato kanimot kinigibriyo ni Bodong Jaka. Kabamot ba? Don tang kato kanimot ki het saipan ki Bodong Jaka. Pinlap pinsyam. Pindawa. Kidai ki MLA lani kinong nikmat ki Bodong Jaka tam po mi kalya manda. Bat katong kaliti kadustor jong hasin. Omdon tang Bodong Jaka. Katong hindi naman kakadang sedang yang kendora, yang kadira, dan yang kadikul. Kenal baborok kipat bak jokara kinyo jaka, kipat bak jokur kinyo jaka. Hari kita sosi kalau tak ada 50% di bodong yang jaka. Lalu waktunya, katong ke district council, balik ke Biana yang kenal kesya, balik ke Tombor. Nama bodong tak ada 50% bertanya. Event yang belum kemudian yang kita banyak pun yang election MBC akan belum mentaunya abuni baak akui tarik. Ngapet yang mereka Cilong cuman terkali coi, tengah habis sakit belum mengetahui ni kita MBC. Ngasuang, ngamui kumno market yang kami kau, kumno market, kumno kanjas mak, ngamui pro bersemai, ngambil ngam belangam bak konteks. Dan nakali parti yang mereka gawe, bahaya yang baik, bahwa mereka berkembang berpuluh cintai baik. Dengan orang muncul, menanya, bahwa semua bisa terjadi. Kumpulayan presiden ramai, banyak yang menentai bahwa ngaruh apa banyak mentai, bantuan dikirim secara jong presiden ramai tinggi. Wanyak secara upra penyok pihak yang simpang satu district council mah. Takum kada bagi sekian Mereka mengamen kami bercakap dengan tuan yang kita wajib lewat. Hapra. Ini kita macam mana? Hapra. Publik syukur.